Dobro došli u srpsku istoriju. Narednih nekoliko videa bit će posvećeno srpskim zemljama u periodu ranog srednjeg i visokog srednjeg veka. Danas ćemo pričati o Duklji. U srcu srednjeg veka, u zemlji koja je nosila ime Duklja, razvijala se jedna od značajnih srpskih oblasti i država, a njena istorija pružala je duboke korene koji su se prostirali od 7. a završavali krajem 12. veka. Bila je to zemlja koja je obuhvatala južnu polovinu današnje Crne Gore i deo današnje severne Albanije, područje u kome se plela istorija, kultura i sudbina ljudi koji su je naseljavali. Sa vremenom, kao istorijska oblast, Duklja se postepeno menjala. Od 11. veka počela je da se naziva Zeta. Ali prva prava promjena nastala je krajem 15. veka, kada ova oblast postaje poznata kao Crna Gora, što će jednog dana biti takozvani nacionalni simbol za sve ono što će ta zemlja postati u budućnosti. Pravi centar Duklje, njena srž, nalazio se u području koje se protezalo od Boke Kotorske prema istoku. Ovaj prostor obuhvatao je i širi kraj oko Skadarskog jezera, koje je bilo prirodno čudo u samom srcu zemlje. Na severu, granica Dukljanske oblasti bila je obeležena slivom reka Zete i Morače, dok je na jugu, između zelenih dolina i šumovitih predela, područje prelazilo u oblasti oko reke Bojane. U ovom prostoru, pored prirodnih lepota i bogatstva, postojale su i brojne srednjovekovne župe i gradovi. Ova mesta bila su svedoci života, koji je ispunjavao vekove borbi, osvajanjima, ratovima i mirnim trenucima koji su ostavljali svoj trag na ovim prostorima. Upravo u ovim granicama Duklja je proživljavala svoje najsvetlije i najteže trenutke, postavljajući temelje za budućnost koja će se odvijati na ovim prostorima. Državnost Duklje, koja je u početku bila tek maglovita slika u istoriji, postala je čvrst i nedvosmislen pojam tokom 10. veka. U srcu ovih prostora pominje se prvi dukljanski arhont po imenu Petar, čije ime ostaje upisano u hronikama, kao svedoka početka jedne velike države. Međutim, pravi uspon Duklja je doživela nekoliko decenija kasnije, u vreme kada su na njenom tronu sedeli knezovi Jovan Vladimir i Stefan Vojislav. Njihova vladavina nije bila samo period mira i stabilnosti, već i vreme koje je postavilo temelje za velike promjene i ostvarenje važnih istorijskih ciljeva. Duklja nije bila samo zemlja, ona je postajala sila koja će uticati na budućnost celog Balkana. Za vreme njihove vladavine, državna struktura Duklje se stabilizovala, a njen uticaj na okolne zemlje bio je sve veći. Kada su knezovi Jovan Vladimir i Stefan Vojislav ostavili svoje nasleđe, vladavina je prešla na njihove potomke. Najvažniji među njima bili su kraljevi Mihajlo i Bodin, koji su ojačali i proširili domen države. U drugoj polovini 11. veka, ovi veliki vladari su uspeli da objedine sve srpske zemlje pod jednom vlašću. Njihova izuzetna vođstva, mudra politika i vojnička sposobnost doveli su do ujedinjenja regiona, što je bilo ključno za budući procvat Duklje i Srbije. Država koja je jednom bila samo mala i razdvojena, sada se rasprostirala na sve srpske zemlje, snaga i moć ove teritorije bili su očigledni svima. Za vreme Mihajla i Bodina, Duklja nije bila samo politički entitet, bila je simbol jedinstva i snage. Tokom 12. veka, Duklja, koja je nekada bila snažna i ujedinjena država, počela je da osjeća posljedice dubokih unutrašnjih dinastičkih sukoba. U sljedećim decenijama, razjedinjena i oslabljena, nije mogla da odoli novim izazovima koji su dolazili iz spoljašnjeg sveta. Jačanje Vizantijskog carstva, koje je ponovo steklo kontrolu nad Skadarskom oblašću, dodatno je uzdrmalo osnovne temelje države. Vizantijci su nastavili da vrše svoj uticaj, ali njihova vlast nije bila neprikosnovena. Oko 1185. godine na scenu stupa veliki župan Stefan Nemanja. O Stefanu Nemanji i njegovoj vladavini pričat ćemo neki drugi put kada dođe pravo vreme za to, do tada prvo moramo da završimo prelepu, ali i burnu priču o srpskim zemljama. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video, pretplatite se na kanal i slobodno ostavite komentar, veoma će mi značiti. Vidimo se u sljedećem videu, ćao.